Nya ai ku belai pi bro perlok conga ki bapet kene ke video kene ke por ke bamenta. Perlok bila men share like subscribe kene ke channel. Bat pila ru banyak komen banyak dislike ru. Perlok kene ke video ke bamenta. Ngan pen I sepi kumno pin at ya ka bang detail trong pi hapo ki ya ka bang detail trong pi hapo ke Facebook account trong mi khnang ma pin yo ka mai pisa na po Facebook la don gi parlok chunga ki ba comment ya ong kumno ban at ya ka bang detail hapo Facebook khnang ban yo ka mai pisa te parlok ngani thu ya pi ba pin at ya ka bang detail ke trong pi hapo Facebook pa ya ke video ru bakut khnang phila ban shai ban phin sung thu pha kum no pin at ya ka bang detail ke trong pi ngan pen shai pi step by step du pasdang ha du bakut kapan kong perlok bi hablek hapo Facebook akau ke trong pi pa hapa Facebook akau ke ek ba pin kam ban le perlok pihak le hang ne po profile icon ngi jong pi hang ne profile icon ba pin at yak Facebook account jong pi nang kong pihak ban ba pin at ya ka bang ni del jong pi for Facebook account ba pin kamai pisan po Facebook pin kam ban peringkala nang kong ya ka at friend sya ka follow but aden ba pala ban kalai ka tangal da perisai ka to ko wai ke video da aden ba pala ya ka ta pi ban jo 6,000 follower lene 3,000 follower po Facebook account ko jong pi kanang ba pin la ban monetize man kamai pisa na po Facebook kalong kalanti ka ba ba pin kamai na po Facebook Hendrai rara pilong pat pilar start pilar tip pilar cempang pat kalong basuk na ka benta ka jong pi kum nu pin drai na po Facebook te parlok ba pin drai na po Facebook ba pin yo ban at ya ki bang detail ka jong pi kemud pihak ban yo ban monetize nang kong na ki star lada pi klem monetize na ki star kemud pin pat la ban at ya ka bang detail ka jong pi ka Facebook kam pat sya ya pi ba pin at ya ki bang detail jong pi kaban kong pinon kam ba pin yo ban monetize na star pinon kam ban upload video apo ka Facebook account pi pinon kam ban live stream bat pihak ban post apo Facebook jong pi kum ta ter perlok kane ka Facebook account ba pi ke Facebook account kane pi yang ni perlok kalau don sana jar ngut ki follower pi yang sana jar ngut follower da ngelet fo dashboard per pi yang ne kumnu pin at ya ki pekane ke Facebook account kala da plate po monetization but your tool star let your fans support you by sending star and gift but kamu ara pimpat monetize not yet eligible pimpat monetize na star kamu pimpat la ban at ya ki bang detail ke jong pi hapo ka Facebook account jong pi hendrai lada pila monetize na star pila ban at ya ki bang detail ke jong pi hapo ka Facebook account jong pi pat pila la ru ban kamai pisa na po Facebook na ki star pet perlok kane ka Facebook not yet pet your tool star na ki star kemud kane ka Facebook kala mak mai pistan pengen pat not yet eligible pet ka ads on real real ka bonus 4 yo ra in stream ad 4 yo ra pet ta plan po star pet ni earning 0.00 star 0 total receipt 0 pet to pi perlok ta kumnu pin le da anda pila monetize na star pila ban at ya ki bang ni tela jong pi po Facebook account ko jong pi but
Hendrai lada pimpat monetize nakis tarawat nom kami nanti ba pila ban at ya kibang ni telepi hendrai ka po kani ka Facebook kampat sya pi ba pin at ya kibang tel pi lamdak pi klempat monetize nakis tar pat hang ne pi hanang at pay out account ne but once you an arpusan you will be able to collect only yisin ba pila kamai $1,000 pila ban transfer ya ke pisah jong pi po Facebook account ko jong pi siapa ki bank account ko jong pi $1,000 ko mudah pisah India lai hajar tengka napo YouTube perlok si $1 pihak ban pila koleksi ke pisah jong pi ba pin transfer siapa bank account jong pi pe ni da pila ni po pay out account pajang ni perlu pihak set up your pay out account hang ni pihak ai ya gerdang jong pi ka last name ka legal name jong pi ka mangta pin I next haden ba bil pendap gini bro hang ni ka country jong pi pin I next ngathrai kalong basuki na banta jong pi kumno pin tray na kini pe hang ne parlok hang ne ru pin ai tablet nang ne pin ai pidek kari ayu business start pin ai hang te pin chit kanu nap dang gitu anda belum chit ai bang next ane pi kwa ban add letter pin ai add letter kabba kham e khandiet hang ne parlok em ngan ye thu ye pi kabba kham e khandiet hang ne kalong hang ne pihak don ya kapan kat klem pan kat kam sya repi mat pihak kabba kham e pide pendon pan kat bat usip postal code pitip ai uta usip postal code udai uta wire uba connect uba lawan pan kala na kapisa Amerika sya kapisa India na kapisa China kapisa India nauta pila ban yo na po ke bank account jong pi na lani pila ru ban komen nyanga khanang ba ngan ai pi ngan pensai pi ngan ai ni usip postal code namar hang ni em pelok ngamla ban pen e pi namar ngam kwa ma ban pensai pi namar pi ya pi yo ise ya ke ai ke bang ala hang ni yo pi ya tu se ya ke pisah ka jonga te tanggung tahi perlu kublai sibun nget pile sung thu kumnu pin at ya ki bang detail jong pi hapo ka Facebook account tanggung tahi kublai